sinunod kadang kotong Yesus lesondihon aso koira sinunod kadang kotong Yesus lesondihon kadang kotong sondilo di Yesus. Senok sabun kumadati di sanan. Ukuro tabar di kasabun baino lan sandet pangsenang-senang nipih dati di kasodok. Ata kapag tilambusa makanaw misisa to di suang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kasabun diti insan pod ong sikawihay tukano hem magyampay mayadot kay sisan da sumambayang misuab kaguti. Ikalansanan dahay danuno na pahit ang talangan dahay dabayno nga popotilambus kasari dat popoburu dahay popoburu dat katumbayaan dahay kumadia minsamok ong gumirot tumanod dia. Dinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kikon sikaw dat ay kapag yampayan dati insan pakaguda kaswabon dabayno atumbayaan ako dat mantad ko barakat ta kinarahingan iyati na pa nga kasari-sari to ko dat katilambus nagi kapuriman iti kaposian dat patahakan kinarahingan kumadati. Ay ingko dit. Ako di ka kita aswa channel lumay no. Nga haron na nakulayo di asanang kaswabon kumada kayo. Ikalansanan dat hinggo to kono po nga kasari-sari to ko patilambus o girot iswang kat tumanod na kinarahingan. Yadi akuri to ko di bay nagi. Naik di kanihab minanatas di kanihab kay I did kampayan na kaswabon na bay no. Bay no na po hom panambarasan po dati nga agat kasari no po hoy. Amo magakal da kinarahingan. Tay ko ako kay humbono no kapila jujur da dusun. May kuno pa did ilat magakal. Amo magakal da kinarahingan. Kaswabon na bay no? Tinapo kay si Sandati nga pawayaan dat line Celcom. Mahadad mingkata-kata ilo gi. May dati intangad isuang dot Kisah Para Rasul pasal 5. Tilambusan ng oruruhay ki. Mano pa dati pa yung punad ayat kumuiso gisam dot hopodamonam. Hiti na pa nga kitulo dat Ananias dan Safira. Haros ang ulo ni Suway da pinungaranan da Ananias. Ananias na pati nga sang ulo na kusay. Miyampay di karuhang daw, ngaran na po karuhang daw nga Safira. Pinapadagang ngelo dat tana. Miyampay da nailaan di karuhang daw, Ananias na po nga numan di siya tahano, sambahagi mantadit gatanggit tana da pinaboli diolo. Ino pa dihe sambahagi nga naipori ko to do id taguangan di rasul-rasul. Umotalo nga boros di Petrus. Ananias no kuro ginawa nuto dikuasay dorogon. Gisambot iya ano po nga magakal kod Roh Kudus.
mendustai Roh Kudus. Om numan nutahana sambahagi dit gatanggi pinadagang na ko'y tanak ka. Dadamot tat ina po'y tana idi nga apo nakadagang. Ako ninangku ko iri na po nga iya sang ano. Nga sayra na po nakadagang no. Ako ninangku ko ina po'y gatang daw nga isuang dakwasa no. Nakuratu mamonsay ko. Dit miyagali dit isuang da ginawa no. Okon ko mangudut ko tulun nga mangudut ko kinorohingan. Sakira na pod ilo ka mo naman dustay okon ko magakal ko tulun nga magakal ko kinorohingan kadi Rasul Petrus. Sayra na po narongaw di Ananias siri nga kahundok na siyo om kampa kay pinuhobo. Pogindo si nga di tangulo na nakorangod di. Rikot na di piro-piro kamulakan na di diolo anuo i pangatiagak i Ananias. Pikira-kira 3 jam katalibid di suang nakagoy sao daw. Safira nga isafira na patim ano koylo nunuhit nawayaan. Kumawalo. Boros di Petrus kumadi siyo. Poboroso da kumadoho. Dot yoti nanangku gatanggi tanak da pinadagang no kayo ka. Simbar dit karuhang di Ananias. Yodi no mati kasyo. Boros di Petrus ayat 9. No kuratu mipakat ko. Dot magumbal kinorohingan kasyo. Intangay. Ilo na patulun-tulun nga kaguguli da minay pamolabang ikaruhang no. Hilo titigawan. Om denda isi ilo na po nga mangantayang diat da sumuliwan. Om kahundok wakadaw itandu idi ayat kahapod. Om di indo isiyo kadaw nga naholo. Sayra na pa sinumuang kamulakan nga di nga nakito diolo dat napatay na hi Safira. Om may na di diolo pagyantaya ngay kadaw minihir saliwan. Om na di lobong dahiri sampaping di karuhang daw. Om insan pakagud tok kom mogindo si insana ni Jumaat. Om insana ni tulunan ako rongodi. Sayra na pod oretan niti ay nawayaan di Ananias am Safira. Kubasan ko dati nga ngon dati borsod ipor 10. Nga iti na po nga akon ka por 10. Iti na po nga miagal di nawayaan dati di pira-pira tadaw di iswang na pelajaran iti. Binoros dat ay ino po hi jamaat antakan idi nga isiso ginaw diolo. Nunun monikid tadaw tumimong sumambayang om magiolo nilo dat papaharap talak. Suway kayri isa kagoy kay sisan diolo. Nunun na po yaharad diolo nga pagihupan. Kumayan na po nga sayra na po kadagang diolo kadagang di Ananias am Safira hitana. Pagihupan na dit jamaati gatang. Nga sayra na po nakadagang om numani diolo pataha ko isuay sa kira 1,000 numan pataha ko 1,000 om pinopiit asyo numan pataha ko 500 pinopi 500 nga nailaan ni dit Rasul ngay nailaan ni di Petrus kada kuno magumbala kinorohingan kasi okay. Komo na belum iati na po kada to kono pagakal kinorohingan. Isa ito ko di magakal kinorohingan o kita to kay kinorohingan di. O kita dati dahiti nga
ino pa ikaruhang di siyo nga ay okonik nulat yelo berpakat mini pakat berpakat dot okon boko mini pakatilo bo no koilo tu tumano da pala ayat kumoduo nga dengan setahu istrinya ka kamu po nga ino po isaw daw nga no koilo apian mini pakat nga no koilo nailandi karuhang Daud sayra na po nakadagang gi Ananias itana nga numandi siyo tahano ot sambahagi om pinari ko ta sambahagi kamu yun na po di nga no koilo siyo no koilo om mantad ko intangan no pada dati om iya dadit ay da kasala ko pilo bo no kuna tu kasala kakuaan na po nga ilo na po tana nga no kadi Petrus dehilad ayat kumaapat antakan na po apo nakadagang inatana do ko yunon do ka nga sira na po nakadagang om man ngay di igitay o insanan porikoton pauhupon om isuang no pelayanan ako mo yun nilo insan pakagud ako ni mati kapor sa puluhan nilo iko mo yan dilo dat nuno no pa'y harad idaw pagihupan to ko ka sayra na pod or ngon dati boros sa right kapor sa puluhan nga bobos kuno da mo gihumbi ayat di ko sadok nga ako karuba po nga magapil ako kago right kapor sa puluhan hingga da ina po ihumon ko dadi nga minoboros do itinapot ay persepuluhan nga harus jumlah yang tepat. Harus jumlah yang tepat. Popoy ko na mutut-putut na ay sa rujukan ko. YouTube, nararujukan ko. Jadi, pengkura kumayan ko harus jumlah yang tepat. Haro, nagi kagala-galo ni loho dila. Dat, sayra na po nakadagang di ilo ilatana, nakadagang di Ananias, nga porikoton nga igatang. Nga akon ko por 10 kumayan nilo. Nga ina po kumayan ko por 10 harus jumlah yang tepat. Nakura tu iya di. Sakira na pod satu sinu. Hopo ringgit per 10 dan harus jumlah yang tepat. Sakira na pod siam na hatusom 5 na hopo ringgit per 10 na po nga 9 ringgit 50 sen. Iya di kamu yang tepat. Ino po hit tidak tepat nga hatus na potusin no per 10 na po nga siam ringgit. Teko hatus na potusin no per 10 na po nga hopo miso. Tidak tepat materi. Ya di kemudian ku tidak tepat. Jadi sekira na po didat nga ako ikanto sukung dohot tinga imbulayan to kay kago sekira na pod siya maringgitom 5 na hopo daw sino por 10 na kayo gonopon na lod hopo daw ringgit ka tidak tepat materi. Tu por 10 na po nga harus jumlah yang tepat. Nakura tu tidak tepat kangko sekira gonopon na kayo tu ina po pomogonop na ko di nga okon nakapor 10. Jadi tidak tepat iri tampinay. Ako na ni natin kinarahingan na po nga akon kamanuntut to ginumo. Nga kejujuran. Imo napot ako kamo. Jadi kurangon dati nga tidak tepat. Lobian dati nga tidak tepat. Kano po di pasar nelbohom. Ino po hit por 10 hindi nga
iri ni persepuluhan sekira kolobi. Ino po'y persepuluhan nga ay sumimban na gatang. Ino po'y lobi idi nga ay okon nako komoyon, okon nako pungaranan na persepuluhan. Hali piadat ay pogonopon no. Ipangintangan na pagkinarengan ng okon nako persepuluhan iri. Jadi ay lani dati tepat ay persepuluhan at jemaat. Ya ko na kumbalot bendahari. Ay lani tepat ni pagulian dulu. Sin pangaharo. Haro na po'y sin tepat na rin. Jadi oray tandihit asan pasusuayan tako mung karab ko nagi. Kamayan ko na po didit nga sayra na po didat kano po tangawlun. Iho na po ako natulakan ni modal ko po yung kuro ka. Nga doho na po ay pangintangan ki tidak tepat iri. Obuli hida ana tulakan nga pangaranan nusuai. Persepuluhan harus tepat. Jadi sekira na po Rp9.50 sino persepuluhan no. Gonopon no daw po ringgit. Ino po ay 50 sino po magonop no nga pangaranan nusuai. Tu persepuluhan tetap persepuluhan. 9 si tanga iri ni persepuluhan nga gonopon no daw po ringgit kada patulis sa persepuluhan nga. Persepuluhan Rp9.50. Persembahan terima kasih 50 sen. Jumlah Rp10. Yodi. Jadi ait miagal didit membantah aku di takuri lah. Sekira na po borosan na kayo, borosan dati lah, borosan dati. Sekira na po borosan dati doho na po persepuluhan nga sebelum saya tulak semua, saya tulak dulu persepuluhan. Ya din po nga ako asukong. Persepuluhan harus jumlah yang tepat. Ini pegai artian dati tinga persepuluhan adalah bersih, pendapatan bersih. Jadi sekiranya pemiagal kay berniaga, modal nu 100, pendapatan 150. Jadi persepuluhan na po nga 150, Rp15. Nga okon ke tepat iri. Tidak tepat. Ino po tepat nga tolak modal 100, persepuluhan Rp5. Rp5 adalah yang tepat. Nga ilo na komon ko LN Road. Bos ko di magihumi ayat nga ako di kita nga manto ka kago tu okon ko persepuluhan iti topik dati tidak bay no. Nga imbulayan ko na mung karab ko na aramainan do perbincangan to ko. Jadi persepuluhan adalah jumlah yang tepat. Polobian dati nga ay tepat iri. Ing kurangan dati nga ay tepat. Sekira polobian nga ina po'y pomolobi dati nga pangaranan dati persembahan dasuai. Terima kasih ka, derma untuk mision ka, derma untuk sikul, derma untuk gereja. Susuai di ajaran do bay naki. Nga harus jumlah yang tepat. Lobi tidak tepat. Ya di no materi. Jadi mung karab ko na di ngay ba. Manta ko na ginda imbulay kago. Jadi itino po dit kamoyan itit pelajaran tinga ino po jumlah igitan dielo. Igitan di Ananias harus jumlah yang tepat. Okon kenuman kurangay, okon kenuman lobiay. Nakura tu gulian pakabi persepuluhan gitu. Nakura tuh harus jumlah yang tepat. Kekuaan na po nga kita akui kinarahingan na po okon kemonuntut to kakayaan, okon kemonuntut to ginumu. Nga tuntutan na po kinarahingan nga kejujuran dati.
Jadi sekiranya podi gonopon dati persepuluhan dat 99 ringgit alang-alang ako ngay hatus 1 ringgit pangaranan da suway. Eh, tidak tepat Timotirid akon ke persepuluhan nga pasuangan dati persepuluhan. Atay gagi. Jadi sekiranya podi siam na podam siamot persepuluhan dati gonopon dati da podo ringgit kakitanan no po nga kasala to kay mo tiddi. It okon ko persepuluhan nga kamoyan to ko persepuluhan. Ino panday sa ringgit. Man nagya pangaranay dharma untuk misyon. Nah, kamu mo nga ay di matay misyon na tiya di ba? Bah, jadi harus jumlah yang tepat. Itimi karuhang dituntut jumlah yang tepat pori koton dialog. Hara barakat ngay. Om ino pakaguhit o kita dati dahiti nga isay na pohit apo pori koto jumlah yang tepat mengurang akon kay mo malabi kamon ko mengingkuri mamutung no kadhiti nakuratu ina na paginawon no linapot torogon kamon pa itong pinay nga mengingkuri to kono padit apatut ginawo na padati nga dikuasai iblis. Pasusuai di ajaran no bay no nga iya di mati ko peri persepuluhan harus jumlah yang tepat. Pokon no poko persepuluhan ngendati tanda saya persepuluhan salah to koy. Nga ako ni bukan dosa ribo. Polobian piada ti persepuluhan ini nga ako ni kaduso. Nga kodid ato ko gyano ratian ni ribo. Tuh. Jadi sekiranya pod jumlah yang tepat kadhiti sekiranya pod ingkurian dati ginawo na pod dati nga dikuasai iblis. Paingkan nagila persepuluhan ingkurian na pod dati. Nung kadi Petrus, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kadako kasilapi ingkurian, okon kalobihan ingkurian. Ino pa yung mo lebih ilobihan to kading ato kagya nakarati. Ato kay noratiano hiridibo. Nga ilo ingkurian no po nga oratiano dati. Oke, miagal ko persepuluhan 100. Ingkurian kano po nga 50 ringgit teman dati porikoto. Iri komanda ingkurian. Ino pa ikuman kulod ngon dati intangay lohodit amonukup gi. Amonukup ino pa ginawo dati nga hirin hirogon dumangimbayat. Mong karabo di persepuluhan mo molobi. Om nakura tu mano udu tayo rok kinorohingan. Magakal to kada rok kinorohingan. Oy laan ni Petrus ay ianan niya supo nga api na porikat ti pwento po to ginumo. Oy laan ni kinorohingan do iyati nga asaru to kod yodi. Om iri ni kolomukon dati. Yoho nga doho no po kolomokon gi. Olihuan kumpiro ginumo. Olihuan kumpiro ginumo. Sera do olihuan ku. Polobion kunondo. Polobion kunondo hit persepuluhan gi. Sekira persepuluhan. Polobion kunondo. Nga ilan kumad. Ay ino po hi persepuluhan di nga katakan dat ay
patah ako kung nad 50 ringgit per sepuluhan. Nga oilan ko ako rikot limon na hopod nga ako sa rompiro. Nga may ko na po limon na hopod. Harasang ulo na banda hari daerah. Sa irad orikoti audit banda hari daerah. Oris di siya ako rikoti gatang. May siya tambah 50 ringgit itusin daerah. Sa irad numan kirawo no kolobi 50 ringgit. Iri iho na padim iri di man ko aku di kosoro nga iri na bagi ahi kalau mo kon di mo patut pitulis-tulis budak gari mo teko ay mani posuswaya mantad nga mantad ka aku osoro ipira ginumo man kuno pon dalo biyahe apian ako rekat limon na hopod nga patakon no po limon na hopod nga iri ni komon ko dite no o ni ko kasala ko lobby nga polobian piada tiri ipangintangan na kinarahingan hingga persepuluhan na ri ina pohit lobby nga barakat no ako ni ka dusa hiribo nga sakira na pod manta ko dagya poto-poto ko pe jumlah hidi nga ina po'y kongo yan di susuway nga orikot kay borosan ko limon na hopod por 10 no nga ina po'y por 10 no ko pe diri duo na hopod iman ko pa yung talango mong karab ko na sakira duo na hopod por 10 no ko piyo nga ina po'y pasuangan no di por 10 nga 50 ipangintangan na pa kinarahingan por 10 na po 20 no. Jadi kemudian kuno pod harus jumlah yang tepat sekira na pod ina pon 30 ringgit nga porikotan na kod itamoden ko piyo korikot na do gyari kumurang di per 10 itu katalibid apa kanto no kasondat ko piyo Oke. Katakan dat per 10 na po nga iparikotan dati 50 ringgit. Nga per 10 na po kapiyad jumlah yang tepat tahiri 50 ringgit nga 20 ringgit no. Nga pinolobi dati. Nga sekira na pod pinolobi ino padanday lobi idi nga korikot dadi tamoden kopiyo. Oratian na di katakan na ino padanday 30 ringgit idi nga pasuratan no untuk sekolah gosen. Jadi ino po 30 ringgit nga korikot da kopiyo diri. Ya deh. Kumurang di pers. Kada to ko podo si kumurang kaya ikinorohingan bo. Jadi sekira na po tidak tepati jumlah det porikotan dati suratan dati ino pon day tujuan kapedit porikotan dati di nga korikot per 10 20 ringgit 30 ringgit untuk sekolah SAS kan po 50 ino pa danday 30 nga korikot dah kapedit kamoyan sekira na po dit dati pasuratan daw ipaintapot kasimpang ikaw ngayon Kung ngayon napunta diri po sa 10 nanda milad gunaon na untuk kasikul, untuk pembangunan. Kamu po nga, ina po tamo doon dit jumlad atopot ko piyo nga korikot. Ba. Harodi kita ko yang penting ikhlas ka. Nga ikhlas harus jujur. Jujur dalam ikhlas hari kejujuran dati. Kemudian po nga, oy lanto ko iri nga ato ko man pendalano ay mati di jujur iri digi nga jujur ya kadusa iri bo. Wah, jadi artian iri
Pohatan na dako di seminar bandahari kagod haron paing ka di norong udahay kanto dako iri no di ta aramadit seran imbulayan mo paing susuay di sed ajaran ka nga ngono pa dati intangay ko piyam yo di na re Sera no pa din no korong o itong ulundat minidukpo guni Ananias tok minodo si Hiolo. So kira na po tidak tepat jumlah da porikoton dati. Man no po di kinorohingan na tilo. O punso to ko no. O punso to ko no iyo nga magakundat. Ina po porikoton ko kadang-kadang kat barangkali kanto o kurangi. Maha dadi kolobi. Nga kadang-kadang o kurang. Ino po yung asanang ko yung mangilad o kurang. Iyo kayo hit kerja tetap. Asanang mati mangilahila. Ino pa yung kumbala bandahari kay lahis iyo. Takkan da gaji na po ako nga may simban-simban. Bulan 1 persepuluhan 100. Bulan 2 50. Bulan 3 70. Bulan 4 100. Miagalo to nga sigu o gumusigu dito ki. Takkan da gaji sigu tikit tulan mi simban-simban. Bah. O buli mo tiga polabian eh tampi na Willis. Kada ako kasi lapot akon kamagado ako po polabi. Polabian na pa dati nga ina pa lobby tulisan dat nunuha ko mo yan. Akon ka por 10. Yan pa kayo. Polabian na pa dati nga pangaranan da isusuway akon ka por 10. Kada dati may borosa dat oy lan to kono piro por 10. Pasurungon dati ino po polabian dati nga por 10. Okay te kinarahingan ni ri. Haraoti gi. Ino po apatut dot pinindalan di isuang kapikaruhangan iti. Nga sera no po no koy lohi Safira. Sera no po no koy le Safira dot ay tinahan di karuhang daw hit wokon di gatang gitana. Nga isyo nga minagakun. Setahu istrinya, kalau lagi akan dikasih tidak semestinya dan numan pakato nga nokoilo nesyo. Nokoilo, okay? Tidak semestinya numan pakato ya Safira nga nokoilo. Tumano dilo ayat 2. Sira na po nokoilo hisyo nga hormat kepada suami naman to guys yun lagi. Kemudian na po kongonduan ngay hormat kepada suami. Kasala na po sawo haro-haralan dati dat sumahap. Niagal na di Safira. Koy lohisiyad ino po sawo daw nga nakasala. Nga sira na po nuhot idit Rasul Petrus. Hormat matudo guys sila suami daw lagi tu ya iyo di nari ka mogobi mila dati borosan dat mogobi iribo okon ko bersubahat mogobi asaru to komoti dat ay kawaya iti komon mogobi to ko di sawo mogobi to ko di tanganak. Ngunta ko na po imbulaya yung mogobi tayo po makasuko pa timpo.
anaruh temod gay karet to persepuluhan di tenum gisam dendong apa di no pupusan. Ngomong karab kono di no kabo di pemusarahan dati. Ilo no pakamoy no mogobi da sawo. Istri mogobi da suami nga ilo no di anani di Safirah danuman. Sayran po nako ilohi Safirah dot numani dit sawo daw tahano sambahagi di gatanggitana. Uhoto na di Rasul Petrus nga numandi si Obiay. Numandi si Obiay dot o iya di nari ka. Okon ko borsubahat ri minogobi. Borsubahat na po nga minirunding. Oh, paingka ka. Nga tumano do pula ayat 2. Nakoy lo ni sao daw tidak semestinya minirunding yelo. Nakoy lo siyo. Nailaan di siya apay ngamit onse di sao daw nga nobian di siyo. Nakasala nobian. Jadi sayra na pod inapohit pagogobi di siya di nga painsala. Isiyo nga painsala no. Iyati nga iyo dito ko asaru to ko mo gabilo karuhang, mo gabilo tanganak. Miagal ka ano mo sambayang tanak to ko no kada ko mo gabi tanak. Ay siyo asihat ko piyo kada ko no koy lo koy mad asihat siyo. Antakan da perjamuan kudus ila gereja. Ako rekati sawa no. Nga pakigitan no. Nakura tu pakigitan no. Ay siyo asihat ka no. Okon ka asihat. Kau po dumay sambayang. Iyan na po to kay apato to obian. Obian no po siyo. Monyukong ko siya may sambayang. Jadi ngon no po di potasalo ko pilit ang pinay ngay. Kasala no po isang ulun. Karuhang to ko piya. Kada to ko na obiyay. Sekira na paintangkid do kinorohingan. Nga agat no matiti. Tu sawa no siyo. Tanak no siyo. Paingkuro kod amo gobi. Adamom ihawa. Nailana di Adam po nakasala ihawa. Nga nakura tu wowo nga ni Adam mo mini pangakan ka daw di tuwa kayo pagaduhan. Kobi iri kobi Adam ya udah akan kamu gobi kobi isyo di sawo daw. Jadi sama ada dat mo gobi kobi kamu ano po di nga kada to kono sekiro poin sala. Kasaro to ko pa di ayat tanu ka. Hai anak-anak kasihilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Kamu ano po di nga selagi isuang nga kinarahingan apa to kono lumisi lumulohing. Nga sorohon na dari komundat di dalam Tuhan. Iati sebagai karuhang, tanganak, mulohing, mogobi tokolot karuhang tanganak. Nga, haro nga, di dalam Tuhan. Isafirah na pulo mogobi isil na saudaw, nga, okon ko isuang kinorohingan. Bukan di dalam Tuhan. Suway no matikago mipakat to po lagi lah. Mipakat to po di aasanong kumuhan. O kono agayo tanggungan dati. Sedangkan hiti na po mogobi nogi nga isafira na po katanggoy nila saudan na patay. Jadi sekira na po mumunsad ikaratan tanganak karuhang dati kada to kono po gobi. Mogobi to kono po dim iati nga painsuang na didusa di siya. Mogobi. Kasala na po ikaruhang kada to ko obiyay. Kasala tanganak kada to ko obiyay. Pota-potan no po.
Nga ino pa ikagatan dahil nga harati ka mo na tingayam tingayaman to ko. Iribo-ribo. Sayra na pondad, ay, adi mo sambayang itanak no ka. Ako na no na pod amoy at tingayaman ko giya. Nga no kanda dati. Oh, tinumano di siya di zoom di bay no ka. Sayra di tumano da zoom ay kumbalumbal ka matu diwokon gi. Nga ako na pod dati ay obo boss ako nda mo misunod kano pa matu gi. Wah, jadi ilo na podit manukup manukup gi. Tumano da pod panambar sanda iti tok napatay mo ti. Iati nga asaro tok matid manukup. Manukupit di por 10-an dati. Ilo na podadilet undang-undang kapintalangan kinarahingan no punso to kono kulampiro po manukup iho nga kumbala ko manukup akunan kuno ko ako akunan nga dusa dati sukupon tok ngono po di pagalolo di tok koy apatay to kono dusa to kono ri nga man to kono pori ko to it pentopot jumlah yang tepat. Wah, ilo na po di por 10-an litong pinayong. Mila na po hotan dahirid soal jawab teologi itong pina-Andrew. Mana na ko imbulaya yung paingkukuro diti ka. Ino po di rasul-rasul di nga pinapaharo do gumu o tanda-tanda o mujizat ngay ipagili tanda tulun na kagumuan. O insana na patulun nga atumbayaan dat asaro da tumimong dahiri kamandat sarambi Salomo isuang ga kay sisaan dit o girot. Iati da timpo dan dati nga sa kira na pada kokito tokod ilo isay po di tagum hirot. Kokito kuno pod say pagyumok po ngaran gi kala ko katogod oray tanong ngaran gi. So kira na pod kad iwilin pasan nga ipalis-palis kadi dan dusun lagi ay siya manok ko po por 10-an tok koholu no po isay po di tatum at sumatiha da sa kirat dia din sa kira na po di ko piat timpo dando tok sumatiha ako no nga mantad ko gumu tomod agayo tomod itit peluang kasiwatan datahakon da kinarengan kumadati onuan na gidi tulun da lumomok sa kira na po miyagal di Ananias ang Safirahot katetapan na kinarahingan right ka ilo por 10-an tumaat nga ito ko na po iyoho nga ako nun kuid ato koy isay na po manok ko po por 10-an apatay ka na po isay po dit tumaat oy mau tidak mau mo na po to kapyo dulun-tulun nga di diolo katama damoy among nga yolo na po dim ramat to mo di diolo kadang-kadang gid sayra na pod kitod active to kun girot to kun gi harohit katama damoy among minogid angatan to mod gayaton na sumuno damoy suwang maidlaid nga gumu yolo tongokusay tongondu gumumu padam limo yolo nagi kadaw nga mangigiti tulun nga sumakit tayo saliwan hila talun-alun mandilo palatano dahiri balay raya hiri tilom moed sayra na pod tumali bipiturus
nga ino padahit sangulun man tadelo nga olingasan. Sakiro piad atumano di tangolun akatama demoy gabong nga ngondi diolo popingili ho itong sumakit nga diri di Santanalun hirid balay raya isa kay tilom moy dasayra no pagkawaya ipiturus nukadhilo tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka atau agayo mo ti kuasa dilo awayaan po disangay bayangan dipiturus awayaan po disangay siya nga alingasan matu dilot tilo itu sekurang-kurangnya setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka kontok isangay pia om nagi itulundo ko gumuan dahirid bandar-bandar hirid kota-kota kayanan dari Yerusalem tok borduyun-duyun ahuyud po dat mangigiti tulun ngay sumakit ino pa itulun-tulun dat ay ngayon daro jahat irod araat kasaho insanan po delo nga lingasan pohilon to kono lot ay pelajaran lagi mana pa di dati magano to kesimpulan mentadlo pelajaran nilo intangan po di dati nga suai ko katampurosi nabula si gagay matay nga okito nagidati mujizat kuasa de kinorahingan pawayaan dilo murid-murid Yesus miagal kay Petrus dat idin no pa di tangolun nga paparikot di tang sumakit ngay hiri na di dat inapandahit ay sumakit nga di sumakit itong suanggorogon nga olingasan haroy da ginaw kud orahyan ako itilo nga mada ako nga kaduhong kas sakiradad onuan na kinarahingan na karuniad miagal di Petrus tarimonin the word onuan nga intangan kunhum ako datok ako nakasapot yo nga pogindo sihan nga madit tulun gi mogindo si mantad ko kuasa de kinorahingan pawayaan di Petrus ino po di tangolun nga katutun di siya nga belum taong tumanog ino po ilan o kita po yung talangan dahil nga o gumo na may pakiubat hari pia miya galidi nga mambatamba igal tumano dah di ayat 14 mambatamba iba kasari ila bah jadi mantadlam pohilon to kana ila pelajaran oke to kudim ahangat tomodi kara itu persepuluhan nga harana di karetat tukom kumurang dito sindo misyon ka ay kumurang iri kasari iri sekiranya mandati it jumlah yang tepat iri kasari iri iya dikasari no papananahak do kayu ay kumurang okon nogid korikot kopiya di tomodon di persembahan persepuluhan kada ko kasilap di okon nagid korikot kopiya di tomodon insan pakagut apa kaya moid it ato kondo kaliru kada do malayo may ko kagu sugut abi dondo po nga ino po persepuluhan do parikotan dati nga 50 ringgit nga pendapatan nuno po kopiya nga persepuluhan nuno po kopiya nga 20 ringgit no jadi ino po 30 ringgit
kalapasiti kada kurang ay 50. Iri kasari jumlah parikotan no nga manun da patulisan ino pay 30 nga montak kanuno. Ay kumurang iri kasari iri. Jadi miagal di Elda Andrew. Manikid tulan hatus persepuluhan di siya. Nga ino pa'y otapot kapiyo nga walo na nahopod persepuluhan daw. Jadi mimpunin da tulan do bay no. Ino pun day 20 nga pangaranan no da persembahan untuk sekolah SAS. Nga ino pa'y jumlah nga iri kasari hatus. Kumano ay kumurang. Kauhup temod. Kauhup korikot tagi makunda kapihit. Ay tujuan kapedit ipoto doon dati. Bah. Nakura dito akuri ito katibay na ay. Ay seda main bull. Kailah na ilala por sa puluhan na oretan. Kaga na kantagi. Bah, mantadi di hom konsiko do kinapagyampayan dati. Harakan tohot. Nurid di. It kakaliruan dati takuri nga. Nimbulayan ko na bulaw. Mo kilah kau na pun nakapiyam. Uhatan ito nga masitar. Uhatan it ketua-ketua gereja. Karati ilo di. Kailah yun. Orikot na pun dating pulam. Orikot ikasari panambarasan dati karait persepuluhan. Anda doon na po dati. Tumanod to kagalo pelajaran. Orikot po, orikot na gi. Ato ka di milongon simbulay. Moed aulo dulu din dalat kendalanan dat ay pelajaran dati. Sakiro domani susuai haro po mo ti susuai kari nga ngonta kano pa ikagumuan, iotari mo kagumuan. Kano miyampay to ko do komsikan production. Mantad ko kolomokon dati isuang hal-hal karay to persembahan persepuluhan agumo na kolomokon dati. Mantad ko tuntutan hidup ko pasien dati nga pailan to kay karate kinarahingan. Gisambo uhupan to ko disyo. Moed ino pay kolomokon dati di nga ano dati do mo nalibamban na timpud oriko. Maulang ngiti magsusuway at tapurimana Tawiri mo gatong sinuwan Kakakatong haruson lihon Haruson lihon Nung itambalot Yesus kasasarit korongomomori Ay soko iwa Sinula kadang kutong Yesus na sombihon Kanang misis sa takod isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kasuaban na bay no insan po doon si kawihay mantad panambarasan misusuab di naway andahay mantad di nawayaan di Ananias sa Safira nga noratian dahay iya na po nga kinarahingan di monopot nuno na po hit nakatanto nga apatut at parikoton miagal dit punuan kasuaban diti okunan dahay dot asaro nagyahay kawaya ika kanta kan miagal diolo asaro ihay poporikot ay pokionuan no maya di persembahan teka persepuluhan di akapian tokit ay ginumu di komoyan no asaro nagyahay dat mangingkuri suay kari asaro nagyahay poporikot nga ako nang dahay rituhan man tadi kalau mo kondahay timpo dadendo uhupay na yahay gisambot kanu hek kasimban
mantadi kolom konidi. Ay so nuhot lansanon dahay suway ko iya. Iya na gimanahak dot kasukupon dot kaposin dahay kasukupon na keluarga tanganak karuhang. Mantadi di Tuhan kung sikaw tu harak sari sa kadong no manahak kasari ko dahay dot kasiwatan do papatumboyo papatuno di kawoy ondit kapiento kikaroyan. Kung sikaw tu miyampay kadahay iswang tindalan tadadubay no gisambot kapiruba kagwe hay do kaswabon na suwab. Iswang ngaran di Tuhan Yesus pasaran da iti. Amen. Okay, kung sikaw do kinapagyampayan dati siyaw tu sigog kadid miyagal di harot kontrobosi do minintalang so bay no nga umbalan ni dati mo musarong paing kuro sa kirad apin topot to asaro dati ay tagal tanudan gi imula yan to kay nakagod ari kata tempo hinako po kapiruba to ko do kasuwaban na suwap